Sesampun puput ide yang maharsi membawas kandia sapunika tur sampun ketampeni nantuk ide sang Prabu permangkin tanpa samandana memberiak mesurihat Parapati mak kesami rasa yang memberiakan dia sapunika wacet Parapati rasa-rasa ngenis yang kadi penyawis utawi bawos itu yang astepakeun sang rikala punika minekadiangani desang Prabu dalam watu rengong malih ngerentahang pawacanna Mapidawag di tiang ratu yang maharsi sujatene di tiang iwang benar kering kawentanani ratu ni duaning yen kemana hantuk di tiang ratu wantah je pandita utamotong pandita niste pelungguh ratu sampun pasti keantuk titiang mikayuni
buat penyawis iraturing petaken titiang ipih rasa-rasa agung dosa kurang pakti pemargin iratu ni bani napi mawinan titiang mebaos kadia sapuni keriantukan persangeu yakian kepikayunan tuk titiang pemargin iratune purun persangeu teken puri di dini teken keagungan gelahi jantan resi pacang pejang ingin kemana hantuk titiang pelih gede puniki palungguh keresi jantan pamidanan wantah jepati tanurungan pejah palungguh resi sani mangkit nyuruh dangawi bawan puri duaning pasti ke parilaksana ratu yang astepake pelungguh ratu jantan ngeredang pisan kawibawan puri niriki ring jagat Bali ya pamidanda patine puniki patut margiang titiang nabiawanan kadia sapunike duaning mangnenetan dados tetuladan antuk ipertak jane kayang kawekasan nah